cek kaca jor bang pria tema phan gari ka patong ajok bang ke thom apran kidang lapen inut arenga hu kisu usuka pen em madhurja dhekial pukon pen pd sasikanta timung atum ame phi ke kaipon May pen kacing raya putak dilaitin yan long fire service kam mock drill kapadapon. Kardom pinikar bi frame tuma biur talong penele tami rani timungpi. Lapen onar joik tha biur tang tom pen. Dokmuka police station ke parlo dena rong astor biren ingti lunse rong pi start hitimung lapen dorsing terong atum tota apor cek kacho jordam ji puakut samti be arong adungalong bang tek agari kapatong kang pirajong adi malong amat biren ingti start hitimung lapen lunse rong pi atum apram damju lapen halapu dhon ting terong tami adeng hukiso ahiring tang peklo Jang mi poni phai kresir kepada por phai plia por malom hempen barsi cek kacha jordam ji aphan towar pian palelo bonta ko pai kilang nua jok ihu mate pang tek agari bang plia phanta patong kang rui de jok adima long bang ke thom biren ingti lunse timung lapen sarthe timung atum apran damjila lapen inut dhon sing terong pa bang putame areng hukiso ahiring tangrak anlo Bang Sua Hunialam Dokmuka Police Station atum Arjulong si Adimalong Palidundo. Halapu arenga hukiso ahir kang tangrak dong sing tero naphan se kelang ahem an pondet si ketitang bang hitomatuma phan postmortem asai ke claim japhan Dipu Medical College and Hospital long an bandet long. Birta ke tok apura hut an ke komatong kapatong kang lone chini dun long lela. Saribaji engke neke lason kecik gari sing koi bon pomasi ingke tulo bang lo akala rong par sinang khan bang tial deng mangke bang thom ka be pilo nur bang RM sin lu kon cholo ingke nanglang lo ke bang thom ka be pilo di lambai lo ti Saribaji tobe beda Saribaji chini baka ke hedi nili hamadu mangala pilo den tilo ha kela ni punu ke la lugli pasi toklong na chi thang ha lagi sathe timung pulo Angke pamola. Kwan baji kwan apor om segi polo. Kwan apor mane non nili kicine tengge di. Odak sari baji anu yo mane he. Ini tu malah cek ihu mabang nang alo ke ihu mabang ihu la cerita bang si thela be mata si pang toy meti di. Si sari baji lam non nili la dak apor cilang ho. Kupi gari lo patong. Labang nili tum cini baka kedalo the nili tum mangke hu tak ansi dorong lo meti ra cerita bang si. Kela lang itum non ciba yu tum ge la dak si dolo meti yo. Kuna solo ini ya? Ini ke tongklok solo nih timung sor pen rohang sor ta dulu. Ala orang so ini rohang solo. Ala areng king kinu hibang ke lagi. Abi jo rohang sor lo teron sango. Ke labang ke asor labang ke ancin pakai dulu jo nih labang ke. Ta rohang sor jipun lah tu. Kanan lo ni thang. Karbi Anglong pen West Karbi Anglong arlo crazy development block along kiduk kela karada phan kapanong pon PMAY jahem so kikim kedang aron re la pen ketang tete dapat taksi CBI pen katar lipat donang Cipura usuka pen batai Karbi Anglong autonomous council atama phan pachini pon lo Sitame Karbi Anglong autonomous council pen thang nat asai dengpon pedet lo Bang sopotak jesong bang bomsi pinilet thota dokmoka rong sopia long usuka pen DLDA EM madrilja dekia pukon pen DLDA PD sasikanta timungatum ame pike kai padupondo usuka long live student unity long live madrilja dekia pukon go back sasikanta timung go back BJP go back puke hang taramsi sining long li paling lang hirpen katesong par omplop lo Perang kia tengno usuka teripia me amepu bibison teron pen kaning jepon ke Karbi Anglong pen best Karbi Anglong arlo crazy development block along kiduk kilak arada phan kapanong pon PMAY jahem so ke kim kerang aron re la pen ketang tete daputak rara tum penangan akoy ke klang pondolo bangso putak ahok pet alam kacini pon ja phan pura usuka pen dia pidia sahemalong RTI alo jokpon lo Surihinira create roxy pen Surihinira inkoya ningkanke hung suri sira pharo isira troxir kapra isi PMAY jahem so kikim kerang patak tidak pusi RTI report along klang hamlo
PMAY Jahem so kikim kirang kitang tidak putak CBI pen kata di paduponang Jipura Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Longhang DLDA EM Madraja Dekia Fukon Panchayat and Rural Development Commissioner Ratumapan batai-batai pin pralo Pajir Ponsi Pacini Pon Sita Ajata Saita Dengpon Pedetlo BJP atun Zero Tolerance Against Corruption mati kicokang huasai klaim klipura kai ke kehang kongke kapacobai hektik lapen ratapan kapamang muthapuke klangda PMAY Jahem so kikim kirang kitang te dalong adai ki dowek blok asai kya tuma phan nep ingnak si hem kangsam bank e jipusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang pen perang kya mayalong pangdak ponlo Lasi bangkwan BDO JE Gram Seva katuma phansi nep ingnang pon pen hem kangsam ke bank porloma rata thengno Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang pen paklang ponanji Corruption mate kicokang huasa ki klaim pon atuma phan sodak akang sai pipon pupusi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen pangdak pon Lasi Karbi Anglong pen West Karbi Anglong alo AC Development Block along PMAY Jahem so kikim kirang kitang te tada putak CBI pen ketar lip paduponsi adai ke dowek blok asai ki atuma phan sodak akang sai piponsi angthek jepaklang pon Jongsi Karbi Anglong Autonomous Council pen bangso putak thangnat asai deng por pepulote usuka pen sodak kacesong padupon pon Kacesong pona hu suluk fudak doko pulote Karbi Anglong Autonomous Council atungsi adai ci enang cipusi perang kya thengno usuka teripia me amepu bibison terom pen ning jepon Pinila swasaya long usuka teripia me kongchun bang jintu hazurika pen chenglok ongdung usuka songjatum cetongdung কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত 11টা উন্নয়ন খণ্ডত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ আঁচনিৰ অধীনত তাত বহুত অনিয়ম বহুত কেলেংকাৰী বহুত দুৰ্নীতিৰ ৰাইজে বাৰম্বাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৰাইজৰ অভিযোগ ভিত্তিত আমি ডিআৰডি পিডিও কাৰ্যালয়ত আমি এখন আৰটিআই কৰিছোঁ আৰটিআই কৰাৰ পিছত আমি এখন তথ্য পাইছোঁ 1191 ঘৰ এতিয়ালৈকে ইনকমপ্লিট হৈ আছে 2017 আৰু 20 যিটো বিত্তীয় বৰ্ষত ইয়াত কি বুজায় ইয়াত বুজাইছে যে বৰ্তমান এই হাহনিটো নিৰ্দিষ্ট বিজেপি চৰকাৰ তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত এই কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলত বহুত দুৰ্নীতি হৈছে বহুত কেলেংকাৰী হৈছে বহুত কমিশ্যন চলাই আছে আমি এই সন্দৰ্ভত কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ সন্মানীয় CM তুলিৰাম ৰংহাং বিভাগীয় মাধুৰ্য দেখীয়া ফুকনক আমি বাৰম্বাৰ লগ সাক্ষাৎ কৰি তেওঁলোকক আমি মেমৰেণ্ডাম স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰি আহিছোঁ আৰু দাবী জনাই আহিছোঁ তথাপি আজি তাৰিখৰ লগত তেওঁলোকে দুৰ্নীতি কৰিব বা তেওঁলোকে দুৰ্নীতিৰ ওপৰত তেওঁলোকে তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সাহস কৰে নহ'ল ইয়াত কি বুজায় ইয়াত বুজাইছে তেওঁলোকৰ ইয়াত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে এই বিভাগীয় যিবিলাক বিভিন্ন বিষয়াবিলাক তেওঁলোকক মানে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আহিছে গতিকে আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ সন্মানীয় CM তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া তেখেতে কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ আঁচনি যি গৃহ নিৰ্মাণ হৈছে তাত যদি দুৰ্নীতি কৰিলে তেখেতে কাৰায়ত্ব কৰি তেওঁলোক জেলত নিক্ষেপ কৰিব বুলি তেখেতে সংবাদ মেলবাতি তেখেতে ঘোষণা কৰিছে গতিকে আমি এই প্ৰতিবাদী ঠাইৰ পৰা আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ সন্মানীয় CM তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াক যে কেইজন BDO কেইজন গ্ৰাম সেৱক আপুনি কাৰায়ত্ব কৰি জেলত নিক্ষেপ কৰিছে সেই তালিকা ৰাজহুৱা কৰক তাৰপিছত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ মাননীয় CM মাননীয় CM হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতে কৈছে যে দুৰ্নীতি কৰিলে বাঘৰ দৰে জপিয়াম বুলি তেখেতে দাম্বলি কৰি বা তেখেতে ডাংকোপ মাৰি ঘোষণা কৰিছে গতিকে আমি এই প্ৰতিবাদ থালি তেখেতক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ গতিকে আপুনি যি সাহস আছে কাৰ্বি আংলং আৰু 11টা ইউনিয়নখন যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ আঁচনিৰ অধীনত যিটো গৃহ নিৰ্মাণ হৈছে তাত অনিয়ম হৈছে দুৰ্নীতি হৈছে তাত CBI দ্বাৰা তদন্ত কৰি তাত দুখীয়াসকলক আপুনি উচিত শাস্তি দিয়ক আজি এই প্ৰতিবাদতলীৰ পৰা যদি অনাগত দিনবোৰত তেওঁলোকে যদি কোনো ব্যৱস্থা নলয় আমি জংগী আন্দোলন কৰিব বাধ্য হ'ম আৰু সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া হ'ব কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ কৰ্তৃপক্ষ Maypen kaching right take jia phan pura pini dilai tinialia long fire service ka mock drill padupusi katni salong bertanang pale Maypen kaching right area long pache tondunsi pini dilai tinialia long Dipu Fire and Emergency Service Center pen fire service ka mock drill padupon May la pen chotun chodang ages pen kaching right kenang sota puthak make up website kama saipu Bidya Singh Be la pen Ari Sangho Bhadres Wateron Mukut Saikya Gagan Patar Pranap Rongchan atom pensi Dilai Arong Ara Raphang Seke Thanpon ঘৰৰ উপাদানত যেতিয়া আমি ৰাতি আমি টোপনি কয় তেতিয়া সেই টোপনি যোৱাৰ আগত আমাৰ ঘৰৰ যিবিলাক চাকি বাতি কোনোবা কেন্দ্ৰবিন্দু জ্বলাইছে সেইবিলাক কৰে ভাগৰে Nanwalam Soporaphan Birtamo Ington Ixina
আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। Conch Water. Dihina mopit puthot birta along wang thulo. Karbia ke atum tak ke charli ahin kapaprang dun ang theke me nang tlang bomsi PhD ki unduna phai nang pat bomlo. Lason tak tak si Center for Karbi Studies along Director Dharam Singh Tero Naphanta non kiwang ji aru achiklu ni phai trokarni PhD aman pajirpo. Alangli Karbia ke along fork mate abarim alun tumu ki pangrom pendanglok owi kimia tuma phan Karbia ke apur kimu ke thanpo lapen kitab tak pon bomsi owi kimia tuma phan pachini pon. Ahud isi ke alang lita Karbiang long aparman katisong abang pulo. Nona porke apan mesena nong me nangwan pisi PhD cipalong dun lo. Alang nipan non kibang ji aru nipai trok anisi Guwahati University atum convocation kepada jia hutsi lebang suaman pajir ponpo. Lakhai ko rapo Nilip MSC constituency ke parlo richo mili towar krong thok BJP asa hemalong non kibang ji jami poni phai inkora nar keparni Prime Minister Narendra Modi kibang jialong Nilip constituency pen ongdung armu kaji tongdung jia puthak tong sikot pen me ke padupon. MSC pobito rong pi pen perang ke tuma phan nang ke thandu na tengke akki jum nei sitame bang suri trok armu an kaji tongdung jia phan te sik pon. Anparta kidam tang jami poni phai pho ani NDA patum pen karbok pon MSC pobito rong pi ke kidam tang ningkan pho apor anke Charlie rong lupa koi ki pia puthak tame langboy alang ni pen langboy pidun thu. Pinia maya long soalu atuma phan choi pe kero ya mesen tame ron pon. Litum tong sikot pen dak Nilip Mondol BJP Mondol asai hemalo ke meeting gitu na kala hello don ke bangji tarik inquiry aner cap 28 ani litum kecu mandai Prime Minister Narendra Modi ke bangi program along litum Nilip pen setame ongdung armung kecitong ye panci ke tingwai ponlo situm Nilip pen setame bang suri trok sose amunit itum kecitong ye panci pini may long tum chingwai lo lapen aso na thak si tum polling station 3 lapen arong 3 ta aso meeting along ongdong armu ka chitong ye phangsi tum pini chingwai lo Na tum nili palong na so na thakibang ji along na tum son joining a program meeting na tukiding kon ji kon do masa. ani tum por si ke long le por le dulu blutang ta ongdong kapre party pen BJP along nang si pok dong ye tum dok piglang non neli panda phonang lo la pur bill sistia ki hai along da kai da phonang li bom lo lapen bu mondol la president along ta wang bom la si APSLC pen da do la pen Congress pen da do SDC pen da do la pen kapre ka party pen ongdong arat BJP along si pok dong ye phan ke la tum ke kisik ding si do lo musik salam pima Kola mati adolong masih ke selam pima. Kola mati along non nalitum damon. Ten bededa hospital masih di klembom lo. Mini stadium sokiola long 10 crore malo ke klem. Meraviti along bridge malo selam. Meraviti along IB malo ke selam. Nili block ko malo ke wan. De lahai ke itum BJP sarkar hosi ke wan lo. Lasi lagi na tum media long si reply do lo lagi. De oh lasi lagi bang ke lahai ke poison tu ya kam lo wala tum ke paning je bom na. Itum ke claim bom itum ke kami claim je fansi politics along dudun na politics ke patu je pane politics along ke dudun gali. De gar bang ke tung je pan lagi itum politics along ke dudun gali. Pacing thuri pan nilip tuntur nai nilip itum ning sidu nai ningkang sam du nai pan situm ke politics patu nilip pacing thuri pan si tawar pen dang no la so tawar jo dak ritual mili pen ha pang tikruan komalo ke klempi and dia betul si klem man kali mate si contribution pilo do lang tum lakalang tum ke ning je ko lagi rar long ke dami pan se isu ke do nai se platform ke do nai pa lang tum kam lo ke poison tu paning je pom na Ate tu media long approve dulu ke. ate nang lila rat man bang las special message ko pilo piang tum. Lai bang mang hudun ri tong puji ma mantu. Ne lagi pujian bang lah hello. Ili tum nili pa hawar ke tum chini ha keceng pentai ili tum kaisa ke parlin dun lok athe ke government along tum dudun theke
kasi government along ke dudun thekhiya joine to ano ne ke papinang lo nili 26 a homosti ke papinai homosti plutane nili hello tapi nili jing ya bangla hello ili tum ning sipen do theknai la pe government along do theknai community development rat akiting tur ke lage government ben gali plutang te malok la pipo ini toar nangji ringwel nangji ring nangji to dolong nangji bridge nai hospital nai school college nai malok ke claim pon ini tongsikot ke langsung dak mondol BJP mondol office no ini mai kalau nak kalau hello non ke bangji tarik ko na kep anong tangklong mate PM Prime Minister Narendra Modi Karbiang long nang kumriji laso phan tum ongdung monit mate milipen tame tum kasi tong onje phan tum laso chi chi ke dang amai sin tum pini dak padu kono la pending thelo ni tum pini somai ki do along tame pinangan a local committee president secretary la pen yuwa morcha mohila morcha tum pen tame chingwa ching sai pen pini tum che theklong lo ni tum bangsuri pli so semu tame tum tong phan tum ning thepon klong Tetapi sir nali pasti pon thik man non ke bang ji ala PM ada Prime Minister Narendra Modi ke bang ji la bang solam thei buthak jasmet akimang kopi la bang sobanang li han pon jim kimang mate lage si alang le kimang kali temang tame tum expectation isido PM Modi wang lo budi butang te Karbing long arat pas tame isi mesen amar sai mate mesen itu ni itu Karbing long tame sing thua ba sa tapi ponji pusi tum ning the pon lo Nilipen Pitoteron Report Cut News. Pini Karbi Prime to Mabirta Bangke Lapangsi Kangton Iklong.